عالم شوتان كيما إلى خلكي خست خل شوتان عمي قش كورمي بون قش كورمي بون مالي خلكي قش نهبنا قش ديزين سالك درباس بو هيفين وگره کۆنایên بicîkirin. Ev kۆn nabe cihûwar. Çav li rêka serêkaniyê ye. Seydo jî piştî vî emirî bi darê zorê ji mala xwe derket. û hemî tişt û bîranîn li paş xwe hêlan. Bi hêviya got rojekê ji rojan vegere. Lê ev veger dê çawa û kengî be. Seydo dibêje eger vegera me dibin desthilatê Tirkiye û grûpên çekdariyên piser vebe, bera em li kampan bimînin ji me re çêtir e. زاري بري بخص وبيري كان بخص ونهبان دورا 2 مليون دزي برين يعني تشتي قدك كزناك تشتي قام بفقر اول وراب فقر ناخذ از خوازم قام فقر بتشكي قانوني بتشكي قام هر دبي ما بقر نام هر سري خديني دبي ما نقر هر دبي ما بقر قام شويو ما حيشيو ما شعب برا برخدايو كي هاتيو حكمي ما بكنا بقرب عليها جي مجمر شيتن kes û kar dûrî hevketin. Yê gol bajarekî din e û yê gol dervî welat penaber bû. Hemra hevjîna Seydo ye. Birêka înternêtê peywendiyê bi xelkên xwe re dike. Hemra carekê hewl dabû ku vegere serêkaniyê û hin pêdiviyan ji mala xwe derxîne. Lê ew nizanîbû ku rojin reş li pêş wê ne. Hat girtin û işkencekirin. لما خست نجيم تبدا ورمي عواكر كل ما كيم تبدا رشكر كراز بكشتامه دستي ما كلام شكر ونجيم راكر فلقيتير المقص وتانية داري ما سد دار زيادة داري زيتونة جمع وما زيت جيد كرمة قبحتك تنكي زيتي جيد كر قشوت عندنا توتي ما قرا كرنا دكاني ما قش خرا كرنا قش فجر عندنا حوشا ما قش خرا كرنا و بهدل عندنا Di nehê meha dehan sala 2019 de Tirkiye û li gel wê grûpên çekdariyên opozisyona Sûriyê êrîşek bi ser serêkaniyê û girêspî de pêk anîn. Di encamê de her du bajêr hatin dagirkirin û bi sed hezaran xelk koçber bûn. Li pêş çavê hemî cîhanê hîn jî kiryarên kuştin dizî û talaniyê berdewam in. Bêdengî jî berdewam e û dergehê vegerê girtî maye. Ekrem Salih Kurdistan 24 Kampa serêkaniyê li derdora bajarê Hesekê.